Ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakangkana po ang lang may baka na steak, baka alok ka na coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada ba din na kanikanakana. Kaya ito talaga na nonroto specials and aloman ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni Tiwa yan ang bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani Kinavato. Giritirto sana Kinavito, sa mabito, tolo dio tolo, dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manyon na kabini buko lulubay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu way Kemundo e Biti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata mai. Esenga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kanda o dren-dren na to beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-diwa-ono-ono saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21-2-diwa-ono-ono saivarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburian ni nanomo yaya. May nanonroto stoa kinanomo mati ni katumba. Metini kinamate sanagai oti Isana dau-dau kenambatan Au mai vosoti kemuniti kongan Bosa-bosala sutakiau bakawasama Isai nongundia anasena nialoga Nonda bebosa tivei vasati Metini kinamate sanagai oti Isana daura minuku bula-bula Bomu iteki-teki tunaseni rasibula No muwai-wai nakalo ni bulan No muibini mo daimani nakaulan No
basa tirei basati metini kinama tesanangai oti metini kinama tesanangai Macese, macese, macese. Masa macese. Tabako,
so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga saat tiap kintono menua erau ni buka tingu ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai baka loka tabio kaya na coleslaw surua tatni gela ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtual giring akin na bitu saya bitu tolo dio tolo don limono se o ngale sarang ali to miku may nanomota na dio maluma Billy Street oya Santa Rosa, California. Erau talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. Mea dava ninguém leitora na hepatitis B test na madau sau. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na neto matubabali mana material bakyo. Sa kabi bikina manilin dikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikobana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga mambosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa.